روز باش هوالین هجا تماشاوانین برومت هیویدارم هون باشن ایرو من وکه سرنویس روژاوا کرد آوید بلکو از دخوازم به تایبیتی درباره چند خالین کو نهاد روژاوا ما کردان دایه بسکنه جوانا یکم زیارتا روز باش اولین هجا تماشاوانین برومت هیویدارم هون باش بن ام جی باش موکه سرنویس روژاوا کرد آوید تایبیتی از خوازم درباره چند خالین کو نهاد روژاوا ما کردان دایه ایرو بسکن جوانا یک تزانین جنرال مظلوم یعنی مظلوم کوبانی مظلوم عبدی و تبی هیئت که روژاوا نها هاتنه پاریسی پایتخت فرانسا و تایبیتی لوی درید خوازن یعنی سدمی هاتنه وان یا پاریسی به تون باراک که تزانین بخواه سفیر امریکا یل ترکیه و هر وهان نونر امریکا یج بوی سوریه برای هفدیتنی و چه بکن و بگمان سدمی کل پاریسی اف هفدیتن بکته او که فرانسا جب تایبیتی ده همان هفدیتنی دا آماده به یعنی فرانسا تزانین اما همه مرکارم بیجن پشتی امریکا اکتوره که به باندوره لسوریه جبروی اکه جی هفدیتن دمال پاریسی چه به احتمال اکه مزن سروکمار فرانسا امانوئل ماکرون بخواجی و ده همان هفدیتن ایدا آماده به جبر دمک بری لأردنه لپایتخت اردنه آمانه هفدیتنک دنالبرا مظلوم کوبانی و تون باراک دا چه ببو لوی داری به تایبیتی تون باراک روژاوا خواسته بو که هنکه عجله بکن هنکه زو تبدیگرن که انتگره حکومتا شامی ببن و به تایبیتی جی روژاوا خواسته بو یعنی تون باراک وکه نونر امریکا جی روژاوا خواسته بو که روژاوا جی حکومتا هتشه یا شامی را ببه آدی کار قاسی که نوچه هاتن بلاف کرن مجبهیست که هیئتا روژاوا به تایبیتی مظلوم کوبانی و داخوازا تون باراک قبول نکرنه یعنی چوا قبول نکرنه نگوتنه نه لیبلی هن itiraz خواه آنینه زمان یعنی به تایبیتی رخنه لحکومت شامی کرنه کمکجیا کو لهمبر علویا پیک هاتو بو و هر وها نها شرکو لدش درزیا پیکته و که رخنه آن نظما و هر وها کریار حکومتا هتشه یا شامی نتنی ین لدش علویا و هر وها دش درزیا به توایی کریار و حکومتی لسوریه محتاج رخنه گرینگ هیئتا روژاوا وان رخنه خواه آنیه زمان لیبلی امریکا به تایبیتی و دمی ده ناخوازه زده حکومتا هتشه یا شامی رخنه بکن سبب جی اوه کو حکومتا هتشه یا شامی نها دبن باندورا امریکا دایه
و هر وها دبن باندورا اسرائیل دایه. یعنی امریکا دخوازه به تایبتی حکومت هتشی که دبن باندورا ویده دستک بکه و وی آلیکاریه برای کردان دخوازه جیرا بکه. بگوما کرد جی نخوازم ببن هف پارین کریارین قریش ین حکومتا هتشی. تزانین ده آداری ده لشامه پیمانه که دنابرا مازلوم کوبانی و احمد الشاراده هاتبو امضا کرد. لگوری و پیمانه دوی کرد هدی انتگره حکومتا شامه ببن. لیبلی جعالی حکومتا هتشی یا شامه و تگاو ناینه آبیتن. مثلا جده آداری ور و حیام نها به دهان جوین چکرنه دوان جوینان در نونرین حکومت عربانجی دیده آماده بونه. نونرین هن کمنتوین لسوریه جی دیده آماده بونه. لیبلی نونرین کردان به تایبتی به ناو حکومت خسر یا روژاوا کسی و خونده وان جوینا نکرنه. جوین درباره دستورا بنگهیندا یا سوریه چکرنه. لیبلی کردان با آوایی که فرمی و خونده ناکر. یعنی هتشه حکومت هتشه یا شامی کردان وکه بشه که هزا نتویی یا سوریه نابیده. جبر وی اکیجی کرد نخوازن جه حکومت هتشه یا شامی را ببن آلیکار و به تایبتی دماکو او حکومت کریارین و حق رج دکه نممکنه که کرد ببن آلیکار. از بخواه وکه کرده که اگر حکومتا اگر روژاواج حکومتا هتشه یا شامی را ببه آلیکار از رخنه بکن. از باور دکم پرانیا کردان و رخنه بکن. یعنی کرد اگر ببن هفپاری حکومتا شامی یعنی هفپاری حکومتا گشتی یا سوریه و دمی دویجه کرد لگوری نرخین خواه اگر کرد ببن هفپاری حکومتا شامی یا سوریه دوی کرد لگوری نرخین دموکراتیک و نرخین که مافی مروبان بپاریزن تف بگرن. حکومت هتشه یا شامی نها لگوری نرخین دموکراتیک و نرخین مافی مروبان تف ناگرن. پر نورماله که حکومت خسر یا روژاوا یعنی ریوبریا خسر یا روژاوا جا حکومت شامی را دوان شرط و مرجانده نبه آلیکار. اول آمانه مازلوم کوبانی وان رخنه خواه آنیتزمان و ساعت دیتین که تون بارک بوان رخنان کف خوش نبیه با آوایی که گشتی ریوبریا امریکا بوان رخنان کف خوش نبیه. لو ما جاره کردن بخوازن به تایبتی به مازلوم کوبانی و هر وها ریوبریا خسر یا روژاوا را هدیتنان چه بکن. لیبری ایجار فرانسا جوه که اکتوره که دوان هدیتنا دا جهده گره. سدم یکم که لپاریسی او هدیتن چه دویجی اوه. یعنی نیزکاتیا فرانسا جیا امریکا جداتره به تایبتی درباره ما کردان دار. دویم بزانه. یعنی امریکا وکه اکتوره که گرینگه
لسوریه لروجلاتا ناوین لبلی فرانسا جی به تایبتی به ناو یکیتی اروپای لسوریه جی لروجلاتا ناوین اوجی خودی باندوره که گرینگه و نزیکاتیا فرانسا لکردان یا امریکا بگمان جداتره ست سال بوری ور و نزیکاتیه که تایبت یا فرانسا لکردان هیه جار جارنا نزیکاتیا فرانسا لکردان گویه سدمی هم رخنه ها لبری با آوائی که گشتی دنالبرا نزیکاتیا فرانسا و یا امریکایی ده لکردان فرقی که مزن هیه و تزانین که لفرانسا و هر وها لأوروپای هجماره که مزن یا دیاسپورا کرد هیه بگمان وکه جغرافیا جی کردستان زیادتر نزدیکی اروپاییه لما اگر آلیکاری بخواستن بگمان آلیکاریا فرانسا یا یکیتی اروپا جبو کردان جیا امریکا گرینگتره ولی امریکا تزانین یعنی وکه خودی اسرائیلیه و اسرائیل جی در روجلاتا ناوین دا هر کدچه باندورا خواه زیده تر دیگه جبرویه که جمرو نکارن ویده میده به تایبتی امریکا وکه هزه که جیا اروپا جیا فرانسا قلستر ببینه 2012 ور وجده زانی به تایبتی آلیکاریا لشکری امریکا جبو روژاوا گرینگ بیه یعنی همه اولو کرد نکارن پشتاخوا بدن امریکا و هر وها کرد نکارن پشتاخوا بدن اسرائیل چوا که نکارن پشتاخوا بدن امریکا ویده میده نکارن پشتاخوا بدن یکیتیا اروپایی جی فرانسا جی به تایبتی yani dve Kürt tücareke piştaxwe nedin yekîtiya Avrupa û nedin Fransa. Çi Kurdên Rojava bin, çi Kurdên Bakur bin, çi yê Rojhilat bin, çi jî yê Başûr bin. Ji ber ku hem diasporeke mezin ya Kurdan li Avrupayê heye û hem jî danûstandin di navbera hêzên Avrupayî û Kurdan da zêdetir e. Demên pêş de, demên pêşiya me de pêwîstiya me Kurdan zêdetir bi Ewropiyan çêdibe bêguman pêwîstiya Ewropiya jî zêdetir bi Kurdan wê çêbibe. Îro li paytextê Fransa li Parîsê ev hevdîtin wê çêbibe ez taxmîn dikim de hevdîtinê da wê çibên axaftin. Yani mijarên ku li Amanê hatine guftugû kirin ve li Parîsê jî bêne guftugû kirin. Yani dîsa Tom Barak weke nûnerê Amerîka ji heyeta Rojava bixwaze ku ji hikûmeta Şamê re bibe alîkar. û hêdî rêveberiya Xweser ya Rojava xwe di nava hikûmeta Şamê de entegre bike. û her wiha hêzên leşkerî yê Qesedê jî xwe di nava artêşa Sûriyê de entegre bike. Ev bêguman rehet pêk nayê. Yani çawa hikûmeta Xweser ya Rojava nikare bi hêsanî xwe di nava hikûmeta HTŞ de entegre bike, wilo jî hêzên leşkerî yên Qesedê nikarin xwe di nava artêşa Sûriyê de entegre bikin. Ji ber ku di nava artêşa Sûriyê de ki ez bixwe hê weke artêşî nabînim ji nêzîkî 17-18 hêzên terorîst pêk tê artêşa Sûriyê ya HTŞ hikûmet hêzên Qesedê nikarin bi wan terorîstan ra hereket bikin, nikarin xwe di nava wan da entegre bikin.
Yani ev divê pêvajoyeke dirêj jîna lazim e û di nava vê pêvajoya dirêj de hêdî hêzên Qesedê xwe di nava hikûmeta yan jî di nava artêşa Sûriyê de entegre bikin. Rêveberiya Xweser ya Rojava hêdî wê xwe di nava hikûmeta merkezî ya Şamê de entegre bike. Lêberî yani hikûmeta weke lazekî berî jî min got, hikûmeta Hetêşê li Şamê Kurdan weke beşeke xwe navîne û her wiha destûreke bingehîn ji bo giştî Sûriyê lazim e û di çêkirina destûra bingehîn de Kurd divê roleke girîng bilêze. û her wiha Ehmed el-Şara bi xwe jî weke serokkomarê Sûriyê meşrû hatiye hilbijartin nîne. Yani Hetêşê hikûmeta Hetêşê berê li Îdlibê çibû, heman hikûmet ji Îdlibê derbasî Şamê kirin. Yani ti hilbijartin çê nebûne, ti krîtereke demokratîk pêk nehatiye. Ji ber vê yekê pir normal e ku Kurd Ehmed el-Şara weke serokkomarê giştî yê Sûriyê nebînin. û her wiha di nava hikûmeta Hetêşê de yek wezîreke Kurd jî nîne. Yani bi nav keseke weke wezîreke Kurd têda cih kirine lêberî ew Kurda temsîl nake. Yani weke nûnerê Kurdan nîne. Tenê yek wezîreke ne, eger hikûmeteke cidî li Sûriyê çêbibe, divê em kêm di nava wê hikûmetê de 4-5 wezîrên girîng Kurd hebin. û ew ne Kurdên ku li Şamê jiyan dikin yan jî Kurdên ku ji aliyê Hetêşê ve bêne destnîşan kirin. Ew kesên ku bibin wezîr divê ji aliyê Kurdan bi xwe ve bêne destnîşan kirin. Ev mijar ez bawer dikim wê îro li Parîsê bêne guftûgo kirin. Tê zanîn di medya Tirkan de bi taybetî derbarê Mazlûm Kobanî de pir tişt hatin gotin. Yani gotin işte li hember Mazlûm Kobanî suîkasteke pêk hatiye. Hin kesan xwestine Mazlûm Kobanî bikuşin, heta gotine hatiye kuştin. Bêguman ev nûçeyîn sansasyonelin di medya Tirkan da em tim dibînin. Mijara din ku ez bi taybetî dixwazim li ser bisekinim, ya ku her dem em di Alwar TV da niqaş dikin bi Tirkî, bi Kurdî, bi zaravayên Kurdîyê din. Ew jî pêvajoya ku niha li Tirkiyê dimeşe. Pêvajoya ku hin derdor dibêjin pêvajoya çareseriyê, lêbelê Tirk dibêjin pêvajoya bi dawîanîna terorîzmê li Tirkiyê. Yani nav terör. Dibêjin em li Tirkiyê dawî li terorê bînin. Terör û terorîst kîne? Bêguman li gorî wan Kurd in. Yani Kurdan bi taybetî Partiya Karkerên Kurdistan PKK weke hêzeke terorîst dibînin. û dibêjin bi rêya vê pêvajoyê em ê dawî li PKK bînin. Em ê dawî li terorîzmê bînin, li terorê bînin, yani dawî li PKK bînin. Bi taybetî li gorî MHP û AKP ev pêvajo weke pêvajoyeke dawî li PKK anîne. Dawî li terorîzmê anîne li gorî wan. Lê mixabin hin derdor jî vê pêvajoyê bi taybetî derdorên ku xwe lîberal dibînin, xwe çepkir dibînin li Tirkiyê, vê pêvajo weke pêvajoyeke çareseriyê dibînin. Pêvajoya çareseriyê ra dibêjin. Çözüm sürecî xwedê giravî. Çi çözüme jî min fêm nekir.
ji PKK hate xwestin bi taybetî Birêz Öcalan ji PKK xwest û PKK kongreya xwe çê bike, xwe fesih bike û her wiha sîlaha dayîne. PKK jî erênî bersiv da, kongreya xwe çê kir, biryar girt, dawî li hebûna xwe anî, xwe fesih kir û her wiha di 11 vê mehê de jî yani meha tîrmehê de jî PKK, grûpeke PKK ji 30 kesan çek danî. Yani işareteke dan ku PKK sîlaha datîne, dixwaze sîlaha dayîne. Ji îro vanîne, yani ji salê 2010 vir ve ez dibêjim PKK dixwaze bi taybetî sîlaha dayîne. Lêbelê heta berî wî jî em dikarin bêjin. Lêbelê dewleta Tirk destûr neda ku PKK sîlaha dayîne. Di nava dewleta Tirk da derdorên ku naxwazin bi taybetî PKK çeka dayîne hebûn hene niha. Bi taybetî Devlet Bahçeli weke serokê MHP ez dibînim ku hineke samimî tev digere. Yani bi taybetî derbarê gav avêtina ku rê li çekdanîna PKK vedibe, Devlet Bahçeli dixwaze hin gav bêne avêtin. û car carna hin mesajan jî dide. Lêbelê her gotinê ji aliyê Devlet Bahçelî ve têne ziman, ji alî Tayyip Erdoğan ve nayê destek kirin. Ji alî AKP ve nayê destek kirin. AKP carna bi deng li dij derdikeve, carna jî bi bêdengiya xwe li dij derdikeve. Yani meriv dikarin bêjin niha Devlet Bahçeli û MHP ji AKP û ji Recep Tayyip Erdoğan samimîtir di derbarê vê pêvajoyê de. Bi taybetî derbarê pêvajoya çekdanîna PKK û her wiha xwe fesihkirina PKK de. Hatiye xwestin bi taybetî Birêz Öcalan xwestiye ku komisyoneke parlamentoya da çêbibe, ev erênî hatiye dîtin û van rojan mümkün e komisyon di parlamentoya da çêbibe. Komisyoneke tê gotin ji 100 kesan çêbibe. Lêbelê qasê ku ez dizanim û texmîn dikim wê komisyoneke ne tenê ji parlamenteran çêbibe, her wiha ji nûnerên hin saziyên sivîl jî, ji civakê jî, civaka Kurd û Tirk jî, hin kes wê di nav da cih bigrin, komisyoneke nêzîkê 6-7 kesan wê çêbibin. Lêbelê mijar ew e ku komisyon çêbibe wê çi karî bike. Tê zanîn parlamentoya Tirka ketiye tatilê. Heya meha Eylûnê parlamentoya Tirka êdî kar nake, nikare kar bike. Ev komisyon niha çêbibe jî nikare tu biryareke bigre. Ji ber ku komisyon eğer di parlamentoya da çê dibe, ew komisyon weke komisyona parlamentoya ye. û her biryarê ku bigre divê parlamentoya da bê guftûgo kirin û bê qebûl kirin. Parlamento jî heya meha Eylûnê di tatilê da ye kar nake. Divê demê de komisyon çêbibe jî heya meha Eylûnê tişteke nikare bike. Dê ez bixwe pir zêde hêvî li komisyonê nakim. Yani komisyon mümkün e çê nebe jî, çêbibe jî pir zêde biryarên ku me tatmîn bike wê negire. Biryarên ku Kurd wê jê razî bibin wê negire. Yani wê çi biryara bigre? Yani mümkün e hin biryarên ku bibe yani rê li çekdanîna PKK vebike ki PKK dest pê kir çeka dayîne lêbelê grûpeke piçûk danî hê bi hezaran
çekdarên PKK hene, hezaran kadroyên PKK hene, yani dixwazin hineke biryara bigrin rê li wan vebikin ku çekê xwe dayînin. Yani gerîlayên ku çekê xwe dayînin bikaribin vegerin malên xwe, bikaribin bikevin nava jiyaneke sivîl û her wiha tê zanîn bi sedan heta bi hezaran kes niha di zîndanan dane yên ku cezayê wan xilas bûye lêbelê nayîne berdan û hêdî dixwazin wan berbidin. Yani yê ku cezayê wan hene bernadin, yê ku cezayê wan xilas bûne 2 sale 3 sale zêdetir e nayîne berdan bernadin wan hêdî berdidin û vê jî weke pêşketin nîşan dikin. Aha dibêjin em gava davêjin, hûn dibînin hin kesan em ji zîndanê berdidin ka hûn jî zêdetir çekê xwe dayînin û hêdî vegerin. Lêbelê heya di parlamentoyê da qanûn neyên derxistin, çekdarên PKK nikarin dakevin nava jiyaneke sivîl, nikarin vegerin malên xwe, nikarin xebateke sivîl û siyasî bikin. Ji bo vî divê destûr bêguhertin, divê qanûn derbikevin. Ji ber ku hebûna PKK li gorî qanûnê Tirkan sûç e. Tevlîbûna PKK li gorî qanûnê Tirkan sûç e. Her kesê ku çekê xwe dayîne ew nûnerên berê yê PKK ne. Divê nûnerên berê ne, ji ber ku PKK xwe fesih kir, ew nûnerên berê yê PKK ne. Li gorî qanûnê Tirka ew divê bêne girtin, divê derbarê wan de dadgeh bêne çêkirin û biryarên dadî de heqê wan da bêne girtin. Heya parlamento biryarê nû dernexe, di derbarê wan de qanûn neyne guhertin, bêguman çekdarên PKK nikarin silahê xwe dayînin. Hat tê gotin, yani bi taybetî min jî demeke anî ziman, 3 gavên girîng bêne avêtin. Ha ji wan gavan yek pêşî yani qanûn bêne guhertin, astengiyên li pêşiya silahdanîna çekdanînê bêne rakirin. Ku gerîlayên PKK bikaribin bi hêsanî çekê xwe dayînin bikevin nava jiyana sivîl. Gava duyem kesên ku di derheqê PKK da derheqê Kurdan da hatine girtin di zîndanan dane bêne berdan. Gava sêyem hezaran kesên ku niha li derveyê Tirkiyê jiyan dikin ji Bakurê Kurdistanê ne nikarin vegerin, astengîl pêşiya wan bêne rakirin. Ev 3 gav bi taybetî divê bêne avêtin. Dema ku ev 3 gav bêne avêtin, mixabin hin Kurd van gavan wê weke maf bibînin. Wê bêjin yan jî dewleta Tirk avêtina van gavan weke maf bide nîşankirin. Halbuki ev 3 gav bêne avêtin weke maf nîne. Yani heta ev 3 gav divê bi özür bêne avêtin. Yani dewleta Tirk ji Kurdan özrê xwe bixwaze. Bêje çima me heya niha van gavan neavê. Yani weke maf nayê dîtin, ev gav divê weke özür bêne dîtin û zûtirîn bê avêtin. Piştra divê pêşî li çareseriya ku heya niha heqareta zulma ku li Kurda hatiye kirin bê vekirin. Yani çareseriyeke bê dîtin ku ew zulm û heqareta ku heya niha li gelê Kurd hatiye kirin bê bertaraf kirin. Yani ez nabêjim
چاره سری جی پرسکریکا کرد را بیدیت جبر کو پرسکریکا کرد نینه کردان تو جاره که پرسکریک چه نکریه پرسکریک لو ارته تنه تشتا که لو ارته هیه ظلم و حقارتا دولتا ترک لهمبر کردان ها چاره سریه که جور از بیدیتن داوی لوی بی آنی او گوتنه که بیواته لگوری من و دمی به تایبتی جه دردورین پکیکی و جه دردورین کرد و دیزمان او جی انتگراسیون یعنی حتی دویژن انتگراسیونا دموکراتیک یعنی از فهم نکم انتگراسیونا دموکراتیک چیه؟ چاوایه حتی انتگراسیون دوی چاوا چی ببه انتگراسیون چیه؟ یعنی انتگراسیون بخواه گوتنه که فرانسیزیه یعنی مثلا ام بیجن کردی که جه کردستانی به سالان هاتنه فرانسا یعنی هاتنه آوروپایی جور به جور ولاتین آوروپایی جیان دکن او کرد دما زمانی وان ولاتان هیم دبن دما لگوری قانونی وان زمانان وان ولاتان تردیگرن و کارو خباتی خواه لگوری قانونی وان ولاتان دکن و به اوروپیان را دوستانی دکن هم بیجن جینارتی دکن و فری جیانا ویدری دبه جیرا تیگوتن انتگره بونه یعنی انتگره که ام دزانن دوی آوائیه کرد لأوروپا دکارن انتگره ببن کرد لولاتی خواه چوا انتگره ببن یعنی من فهم نکر به هزاران سالانه کرد کردستان جیان دکن یعنی دویژن کرد انتگری ویدری ببن به سالانه به دهان سالانه به سدان سالانه کرد ترکیه جیان دکن مثلا استانبولی، لإزمیری، لأنقره، لبورسای دبیجن کرد برا انتگری ویدری ببن یعنی کرد zaten ویدری جیان دکن هون مافی وان ناس ناکن کرد چوا انتگره ببن یعنی گوتنا انتگره بوینش بوی کردان گوتنه که بیوات هیه به تایبتیش بو باکری کردستانه از دویجن یعنی لازم که بریم من بحثا انتگره بونا حکومتا خسر یا روژاوا جبو حکومتا شامی کر انتگره بونا قصده ناوا ارتشا سوریه کر او هنه که بواته یعنی مرود کارم بیجن حکومتا خسر یا روژاوا دناوا حکومتا هتشه دا بی بجه کرن یعنی انتگره بوی آوائیه بی بجه کرن قصده دناوا ارتشا سوریه دا بی بجه کرن ها از ویجی پرزه در راست نابینم کرد قبول ناکن دوی مرحله دا لیولی گوتنا انتگره بونه انتگراسیونه جبو روژاوا دکاره بیزمان لیولی جبو باکوری کردستانه گوتنا انتگراسیونه حتی هنه که پیش تا چونه گوتنه که ولو دستنه دموکراتیک انتگراسیون یعنی انتگراسیون دموکراتیک من فهم نکر انتگراسیون چوا چه دوه او دموکراتیک چوا دوه یعنی انتگراسیون تمام دیسا من فهم کر مثلا جبو کرد ام کردین که حال اروپای جیان دکن جبوی ما دکاره بیجن کرد برا انتگره اروپایی ببن اما محیان ها نویسته کسی گوتیه کرد برا انتگراسیون دموکراتیک بک بینن اروپایی یعنی انتگراسیون چوا دکاره دموکراتیک به چوا دکاره آنتی دموکراتیک به یعنی انتگراسیونه eğer luvalata که سیستمه که آنتی دموکراتیک هبه انتگراسیون اوی دریجی آنتی دموکراتیک شده به eğer luvalata که دموکراسی هبه قانون اوی ولات قانون دموکراتیک بن لگوری مافی مرو وامد انتگراسیون اکو چه ببیجی انتگراسیون که راسته مرو نکارم بیجن انتگراسیون دموکراتیک آنجی انتگراسیون آنتی دموکراتیک
انتگراسyon لگوری هر ولاتی لگوری شرط و مرجی و ولاتی چه دبن به تایبەتی مخواست از وی گوتنش بینم زمان یعنی از گوتنه که وکه آبست بینم که کرد بیجن دموکراتیک انتگراسیونا دموکراتیک امی پک بینم yani همو کرچی انتگراسیون دموکراتیک بخوازم پک بینم بلا پک بینم لیبری از بخواه نزانم yani çava انتگراسیون که دموکراتیک پک بینم yani از واتیا گوتنا انتگراسیون پر باش دزانم واتیا دموکراسی جی پر باش دزانم از نکارم انتگراسیون دموکراسی به هوا گری بدم yani مرود کارم بیجن کوچبریا دموکراتیک کوچبریا آنتی دموکراتیک yani entegrasyon hama uluye çava koşberi çelive uluye entegrasyon çelive koşberi juvalat ekedi çuvalat ekedin entegrasyon evvalat ekutu çuyi lüederi ligori şartu mercin ve valati xwa bicihbiki yani merudkarın bejin koşberiya demokratik koşberiya anti demokratik mixabim tişteke uluji alime kurdava tegotin هيا جارك دين بمن بخشية سلاح وحرمات